internet ke bo fandik rek a ciñi andona ndeysaan ngid ma Allah subhanahu wa ta'ala batu njulen tulen Muhammad sallallahu alaihi wasallam émission jom ñaar ni tafitan on rek encore ye i mbatna no hanoto le grand champion ñakere yo nugo on a jega ka lalitna ñake tawina yo nga wax deug yalla te ref ko anoy wax deug yalla e ami ñamiñ o i njesnotina e i mbaskandi présenter or a simin bo pare i sogno lamit koy o refna dubal diganti den xabisidu ngarit ne xabisidu yonale to leg leg ki njoma jeg te sum lol bo sax kuta lay na kaga mbir fika mbir yo nga jam jam rek ala jinu sim nang golle wasima golle Amadou Saro gen jagle am yakara me xaye émission jom ñala gareti le grand champion dubal et optin aussi xaref ki andona ndeysaan o teno laka wala haga o dabox na karale i ngarna meke xaref yeg fe yegona champion wa sentiment de satisfaction rek et de fierté yamana me mom télé léegi wala o site internet ino fiyane yam digante sandi ko li fu jagle wala digante alaaji fu jagle mom fogame dal le nga ref waaw dara xej ender in dal yak koy fogame émission nek dembi na meg mom ino jegun ino ngid ma nga pax no ken no déplacement ni yakara me mberane me commencé no wadi no da ke dawo nan fa lay fe champion fe fogame waga lay no teno ndik na yonale ke fokot na nun nde bandongo wala imbuka ref wala o fogu matruyo wala bok xafokatu fa champion fe wala bok mbir ref na sate fe rek o jikko an wax deug yalla wara yon foten imbuko andal puisque wuyna lamta am il faut que ilamit am mbogay sax den mbogay fop den fa dubal ken fop ke internet il faut que anani kon fi nga jessno nga fawo yakar ma xano lera nay fopo dal ke layona fopo ya ma refa nga nde bando ino mbiyandorun refa nga o fog ya yum badiane saref ya koy arefa nga tamit mbir sa def yo waran mo damit yam dam dangiran dam waga mo dam ting mbir lakas ya koy bala nga jaax laax jaay nga laax lek waaw ken taxu ken fokata xam tin dal ken fokata xam boten wax dek atet nu wacca nu préparation nun a mayaten a newa ka dubal ta to retiro a newa kon xaye arefa nga to dubal hereta am wacca nun no dubal atet nun jom nam wacco o go ngati préparer aro ka chapi wala te fapo ha o matin wala bonu mbab no ngalne xayega no ke anone te def mbir ne waaw kontaan rek parce que ten mom o kin yon ke woten fukh mais nanga yena sax xanu ande peut être xaye njom waru gar rek wala defet waru gar mais anda xile rek mom xen njom ne parce que nangay lalta yafus ben yon kam njom ne dal to foga me kete jegna njom ne xaye ñako lalit yafus ten ci noten xaye refe lakas waaw parce que ten de lo nga nu jom ke nu ñom bato legi defna ten so ref men mbir na no ne onde o magum rek ci trita ci tré fo leng ya ko jala wo dira ñoké mayano ten ke de jegna meg ñom ne a ñokum ci noten bagas ken ama saqa am itam nana ne tete bo sax bo bagas est ce que fete na sumna am ndax ama naga suma ngela parfois ndi ci jeki ciowo ndik am bejan tuk of bo masha Allah am nama saxtane bagas ke yo wala nama saxtane dal wa fo len saren ke yo rek foy len saren ke rek o waga refe o sare do gawna waga timne ko gay nda jega nga mate fodna mom il faut telal to o tena xotan na yaay fe kaga mom beson sax xotan na yaay fe xana jeg mano ne wala nga sax nan ke nda nu mo fa nga wala nga xana nan kaga na ngu refa rek da refe bagage ka yam xota wala lakas de non kam ni kanu ndeysan o yon na fokin o jeg somo buga nu xet foten xaye nu mbut ka o jegi yakar lol kam ngel kam pe saxe te jeg ma anu reta bo wax deug yalla fa mbir fe roga fi na modna xaye dubal yinanga nam amaga ta ke non tenef akatale wala bok ya xotka a dubal te a jeg chute leg koy yaqor sax boy layke leg yaqor boy na ngata o leng layke parce que kan fogaay te na ne nangnu di andan ba nga dit dal ande ke fop na roga xata rek leg dal te jom ko anone jega len jom leng ne retina mana ko te jaxaw ay ma vra quart de finale den fo kino arrière ba tulel avertissement ana me fuk de jeunesse ne damon te fi faut pas fi 3 appui arbitre to di saw yi nga dan dati fo pilay parce que kan dam uye drapeau la ga imbar ani ñam to te fi fuk de jeunesse ne damin to kaga wara terano daw parce que jega expérience no jomne kaga dal kaga leg te daw leg ko te yenu ñom mina fo ganu na ngoti kan encourager mu ñorin parce que kaga mo mana nga jega no ñom dal mais ko leng wage leng ko roga damit na rek def min to kaga ingi man bo ino ñotan a fa nga ba pare baro ande xibno ba pare ko yokati dara wala conseil ke avant yo ndax itam fogre kamin gelne legle ko kine suto hinbinum o yona foten to ayon nugo no kino he ne tegatina kino he naga damtan xaynu te waro fapox
ndax jega conseil kan nafan maga a fapo nga ba pare barok kam ngel ne koy a wara jeg combat nu mbat kam ngel ne nga apes kam ngel ne an xile mek e njomoru ya fus geje mek xaye ndax jege conseil ka maga ya andone a juga roki dara koy ndax dernier préparation fe o genox maga ndax jege conseil ka codan encore ino moom conseil in foten nangi diga conseil in foten moom nangi diga parce que ga ñom nen layonga fuk de jeunesse ten xañ ñoruno ten a danga combat na waag ina arrêté yo bon layo ten xeyna kaga jeg kege i nda conseil in moom avant après même après njom ne sax ando naye maaf re i moof nek mbaxtana rek i mbaga leyir ka ando naye to conseil ke c'est réciproque nin coodan conseil nene coodaxam conseil cela veut dire ke ley uma au début rek a yone repin ndeɓandong na yo peut être wa parce que i andra i andra quoi waaw kaga nangulo wa xaye encore lamtanum encore ni de wet saison te leyam noko ona no bajuro wala bok no wajja kino ken jege philosophie of jego e nda itam leg amina mbud ka com nga e dubal ndax musañi fudi njom na andone dubal gare a puudo fi njom naga xarif kay sentiruna yifa njom ne wala bok aji ka yoqit na kam njom mi moom personnellement njom na dubalatir na sax en général na morta wala na tanga tafil nangu mowa parce que dama meten na be ka xam njom quoi okin moom mi kan laya wen yonta simare fum jaflen xuba comme xuba am na den saye wagati mo fut njom na den referna kaga nango fiya quoi en général comme auto si comme leg-leg kina ko yam gari bisam no njom tan njom na tafil wo ndox ka wo ndox no auto es fut gim njom ne wo ndox kam yi dan nda refa nga den koy xan ret bu njom na fut to yakan kiram jales waaw gaga na gulu am yakarame témoignage ke musa e haraf ke anote no wegit ka koy Thior production a fudna caméra fe ela sena fudno micro le i ngadeti champion e ndax itam o refo andone wax deug yalla wine dañe ko xamno wallu ke anote yon fa champion fe yeg fum jego fo halaka internet ke na abonnement fi ke anote site internet fe e det ka licence 5 gloire lamta den tembi jallore de jikka andone ami ciodan jeune ke aussi ken to jeune ke fop presque abonné ko no site internet halaka itam internet ke itam waaw plus d'abonnement rek waaw plus d'abonnement rek parce que keke moom ino njegun de waaw ndiki fogume émission ne en direct ça en YouTube directement tafe ga refe en direct waaw cela veut dire que yak ino imbugan quoi comme imbugan fati abonné rek ino njegun no gox fe genu to i det ke wa refer no wa gena no gon fe waaw we det ga mek no serigne wayo no wa ndefer na njom na yo fop na gox fe ref rek yaa koy no soxale gox in fe to in way ngidma nuun ten sima nuun ten a paax waaw kono fogol internet ke nu nga asi campagne xel ngok a yono xe ngok xarita xe ngok te miñ lool te do ke ando ngot ando pour ke ando ten ndesan ka te bat na émission fe nda itam a encourager ando ten def internet ke encourager ando ten def mbir me kono fogole jam fa jam bonne émission fa lakas jokanjal
okay.